Beatrice Elachi Kiuma, Benson Mutura niwe uraingira uria wari mubunge wa Makandara acoketio gatagati-ini ka rugio ruteti wa Nairobi kunyabara mihang'o ya mbunge ya kaunti ino ta speaker thutha wa ciama cia ODM na Jubilee iria cima MCA maria maingi mbunge-ini ino kuiguithaniria kumunyita mbaru githurano-ini gia kuhiuria giturwa gia speaker. Thutha wa githurano kiria kiguciriirie ahuraniri mugwanja na gitabanirio no taramu wa kiriu ma MCA ma Jubilee magiikiria kura ofici-ini nene cia kiama mwena wa Banga-ini na wa ODM magiikiria cia ofici-ini cia ODM no ciatarirwo mbunge-ini ni karani wa mbunge uhotani wa Mutura unyitirwo geni na nyimbo na nduhio ceceni-ini ya Jubilee. As the Speaker of the County Assembly, I want to take this opportunity to welcome you very much. 100%. And that I shall do right to all manners of persons in accordance with the Constitution and the laws and the Convention of Parliament without fear, favor, affection or ill will. So help me God. Naroiga ati umuthi ni muthenya wa gukungwira muthenya wa rucio ni wira wambiririe. Nataka kuwarudishia shukrani waheshimiwa wote wa bunge wa kaunti hii, manake nyinyi ndio wabunge wangu, nyinyi ndio wakubwa wangu, na nitawatii na kuwatumikia na tutafanya kazi pamoja. Kwa hivyo nashukuru. Turaturaga haro cia mwiri, haro cia siasa, ona no Ngai munene wagiukire kamera ciari kuo riria mahurire MCO umwe na tukashua andu a Nairobi kuma umuthi bara ici murona gukunja andu gutengenania andu maundu maingi manakorwo kugo maundu macio mothe ni mathira. Akiranira guteithiriria gucenjia mbica ya mbunge ya kaunti ya Nairobi iria ikoretwo iri mutukanio wa bara micoro ya gucimbana, Minister wa ugitiri Ndagitari Fred Matiang'i akimibatithia ta kambi ya mbiraru ni undu wa uingi wa andu aria mena matharaita. Mutura oigite ati kiroto gia kurehe thayu gigukinyanira honge ciothe ciatikira wa mbere gutiana, wa keri kunyitanira na wa gatatu gwitikira guikara cikiaranagiria mbere ya matua mothe. Kuwa na maoni mbadala si kusema we ni wadui ya ule mwingine, lakini tutajaribu tuwe pamoja, wachache pia tuwapatie sikio, lakini haki tuwape wengi. Wanjiku ni akuona kindu gigwirwo value for money ati tondu in peace twina mafio ati tukwenda kuruta wira na ni turacokeria president ni ndu agutereha nginya NMS na agacoka akera nginya governor wa Nairobi marutithanie wira na Director General body na nigetha Nairobi ikorwo ikurite. Benson Mutura niwe speaker wa gatatu wa bunge ya Nairobi thutha wa Alex Ole Magelo na Beatrice Elachi. Elachi akiambiriria kwandika wira wake wa ng'ano cia City Hall na uria kuretwo akiuga ati hakuhi cimugerithie ngero. Mutura aroretwo iguru onekane uria kuhuthira giturwa giake guthondeka bunge no ta ruhonge ruria rukunyitithania Nairobi Metropolitan Services na thirikari ya Governor Mike Sonko na ringi inine kaimana ngucanio cia muciĩ munene. Ngiributĩra Inooro TV, njĩtagwo Waweru wa Nyambura.